امنیت و صلح و ثبات چگونه ارزش هستند و در زمان معاصر در حیات انسان‌ها و رشد و پیشرفت کشورها چه نقش دارند و چگونه میتوان از تهدید و خطرهای جهان معاصر این ارزش‌های حیاتاً مهم را حفظ نمود. برای صحبت سر این موضوعها با استودیوی تلویزیون تاجیکستان مسئولین انستیتوت آموزش مسائل آسیا و اروپای اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان، دیرکتور انستیتوت رستم حیدرزاده، معاون دیرکتور دانیار سنگینزاده و زبیدالله دولتوف اشتراک دارند. آرامی و امنیت و صلح و وحدت چگونه ارزش‌ها هستند؟ ما در یک فضای صلح و امنی وحدت ملی زندگی داریم که این نتیجه فعالیت حکومت تاجیکستان می باشد. برای رشد هر یک ملت مهم است که محیط صلح، فضای آرامی دائما پایدار باشد و یکی از این عنصرهای مهمی صلح و ثبات در دل خود جامعه این البته وحدت در داخل خودی جامعه می باشد. کنسپسی وحدت ملی که مؤلف آن محترم پیشوای ملت محترم امام رحمان می باشند با ما امکان داد که ما در اطراف هم پیشوای خودمون که متحد باشیم و در اطراف اون وظیفه ها، اون هدف ها، اون استراتژی که برای ما ارائه گشته بودن هم در پیام های پرزیدنت کشور محترم امام رحمان و هم در برنامه و استراتژی که بودن، آنها همه روانه شدن برای رشد ملت، برای رشد تاجیکستان و عملی سازی برنامه و استراتژی ملی که ما داریم تنها در فضای وحدت یگانگی که به عمل آورده می شود وقتی که هر یک شهروند در جای معین خود، در وظیفه خود، در کارگاه خود وظیفه خودش را سربلندانه با مسئولیت بلند و صادقانه اجرا میکند. کشور رشد می‌یابد و پیشقدم می‌گردد و ببینید که امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی خیلی هم نفوذی بلند دارد و هم ابروی بسیار بلند را کسب نموده است. این هم یکی از نتیجه های وحدت ملی می باشد که در حقیقت جوهری استقلالات دولتی ما تشکیل می دهد و در برابر دیگر ارزش هایی که ما داریم، مثلا هویت ملی، زبان و فرهنگ ملی، وحدت ملی این یک ارزش خیلی مهم است که این در تاریخ نوین رشد تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد. ما هوشیار باشیم، زیرکی سیاسی را از دست ندیم. هر یک شهروند باید کوشش کند که برای پایدار ماندن استقلال دولتی، برای حفظ منفعت‌های ملی تاجیکستان، برای تحکیم بخشیدن کارهای آبادانی که کرده می‌شوند سهم خود را گذارد و هیچگاه فریفته عقیده‌های ضد ملی، افراطگرایی مذهبی نشوند. وحدت ملی را همچون ارزش عالی جامعه امروزی تاجیکستان حفظ نماییم. تمام آن دستاوردهایی که ما خود در سیاست خارجی، خود در سیاست داخلی، در اقتصاد ملی و در معرفی ملت تاجیک و سیاست خارجی داریم در جهان کردیم، این همه ثمره همین وحدت ملی جامعه میباشد. آرامی و امنیت، صلح و ثبات برای رشد اقتصادی و اجتماعی پیشرفت تاجیکستان چی نقش گذاشت؟ اول استقلالیت ملی هست و بعد وحدت ملی. پرزیدنت محترم مملکت ما در یکی از برآمده‌اش در روز وحدت ملی سال 2009 گفته بودند که اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان اگر استقلالیتش را اعلام کرده باشد، وحدت ملی پایه ته‌کرسی همین استقلالیت شده بود. یعنی وحدت ملی دومین دستاورد دولت تاجیکستان، ملت تاجیک در زمان استقلالیت است. استقلالیت ما 33 ساله شد و وحدت ملی ما 28 ساله می شود امسال. در همین مدت کوتاه تاریخی توانستن اون که مملکت تنج باشد، ثبات داشته باشد، وحدت ملی داشته باشد، همین چیز به واقعیت تبدیل دادن کاری آسان نیست و در طول تاریخ نه به همه دولتداران و دولت مردان این چیز دست داده است. برای ملت ما الان 28 سال وحدت ملی، 28 سال آموزش، 28 سال امتحان، 28 سال سنجش بود. از این سنجش ها گذشتن با سر بلند دولت ما و ملت ما توانست با رهبری پرزیدنت محترم مملکت در کجایی که ثبات جامعه باشد، در کجایی که صلح باشد، در کجایی که وحدت باشد، اونجا اقتصادیات، فرهنگ، علم و سیاست هم دولتداری هم پیش می رود.
انا همین عامل هایی که من نمبر کردم برای با وجود آمدن پیشرفت کردن اقتصاد ملی، برای پیشرفت کردن فرهنگ ملی، علم مثلا ملت بسیار کمک میکند. از این رو پایه اساسی همه موفقیت هایی که جمهوری تاجیکستان به دست آورد همین استقلالیت دولتی هست و همین آزادی هست، همین وحدت ملی است. برای مستحکم کردن جامعه، ثبات، صلح، صلاح، همدیگر فهمی و وحدت ملی، رشد علم و معارف هم اهمیت خیلی کلان دارد. این یک عامل مستحکم کننده وحدت ملی و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است. دیگر مسئله رشد کردن سیاحی داخلی است. رشد سیاحی داخلی مساعدت میکنند که شهروند جمهوری تاجیکستان گوشه‌های گوناگونی تاجیکستان نبیند، شناسد، رفت و آمد شود، خوش و تباری شود. این عامل ها باعث پیوست شوی، باعث مستحکم شدن وحدت ملی میگردند. کسی که ما نباشیم پیش از همه در جای اول منفعت دولت، منفعت ملت و منفعت کشور خودمان نمونیم. یعنی از منفعت شخصی، از منفعت فردی و گروهی بالاتر منفعت ملت و دولت است. این چیز را رعایت کنیم. این هم عاملی می شود که پایه وحدت ملی جمهوری تاجیکستان را مستحکم میکند. صنعت‌های معیاری حقوقی در تحکیم وحدت ملی، صلح و ثبات، امنیت و در این برابر رعایت معیارهای طلبات صنعت‌های معیاری حقوقی از جانب شهروندان چی نقش می‌بازد؟ مفهوم وحدت و مفهوم قانونگذاری بسیار هم با هم نزدیک و توأم می‌باشند. وقتی که ما استقلالیت دولتی را به دست آوردیم و در سخنرانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نیز تاکید گردید، تاجیکستان صاحب استقلال کنستیتوسیای دولتی صاحب استقلال خود را نداشت و طلبات جامعه در سطح قانونی اساسی پورا قانع کرده نمیشد و این باعث گوناگون فهمی در جامعه پیدا شد و همون ارزش‌هایی که من بعد از سخنرانی پیشوای ملت در اجلاس 16 ارائه گردید و در سطح کنستیتوسیای سال 1994 در ماده 1 تاجیکستان همچون دولت صاحب اختیار دموکراسی حقوق بنیاد دنیوی یگانه و اجتماعی شناخته شد، زمینه حقوقی تأمین وحدت ملی را استوار کردند و همین ارزش‌ها که تا سال 94 جای نداشتند در جامعه گوناگون فهمی به وجود آمد. جنبه دوم، در آن دولتی که مردم دارای معرفت بلند حقوقی است، از قانونگذاری برخوردار است، حقوق و عهده‌داری خود را می‌داند، مثلا موافق کنستیتوسیون هر شهروند وظیفه‌دار است دولت را حفظ کند، برای نگاه داشتن صلح و ثبات عمل‌های سودمند را به سامان رساند و این مقررات کنستیتوسیونی همچون عهده‌داری یا وظیفه مقدس شهروند به نفر تاثیر می‌رساند که این از مقررات کنستیتوسیون برخوردار است و آن را درک می‌کند. پس در دولتی که از یک طرف قانونگذاری مکمل جای دارد و از طرف دیگر شهروندان دارای سطح بلند معرفت حقوقی زندگانی میکنند، صلح و وحدت ابدی است و استوار نگاه داشته می شود. هر کسی که در جامعه زندگانی میکند باید عملی خود را در چارچوبه قانون به راه ماند، منفعت‌های خود را حفظ کند، اما هیچگاه به اساس‌های ساختار کنستیتوسیونی منفعت‌های دولتی باید او تهدید یا خطر نآورد و همین پرینسیپ وقتی رعایت می شود که شهروندان قانونگذاری را درست آموختند، دانش‌های حقوقی را دارا می باشند و به منفعت دولت عمل خود را روانه می سازند و همین پرینسیپ تامین کننده عنصر نگاهداری وحدت ملی و صلح و ثبات است. امروز اگر ما تحلیل کنیم در 50 سال اخیر قریب 100 نزاع‌ها در دولت‌های گوناگون به وجود آمده است و این نزاع‌ها باعث از دست دادن حقوق‌های مقدس انسان، حقوق به حیات، حقوق به سلامتی، حقوق به مالکیت و غیره گردیده است. پس وقتی که در دولت صلح و ثبات نیست، وحدت نیست، معیارهای کنستیتوسیونی در جنبه دوم عمل نمی‌کنند. پس به خلاصه آمدن ممکن است که در جایی که قانونگذاری رعایت می‌شود و آن مکمل است، به طلبات جامعه جوابگو است، مردم کوشش به خرج می‌دهند که صلح و ثبات استوار نگاه داشته شود. چون که یکی از معیارهایی که در خود کنستیتوسیون جای دارد برابری نوابسته از ملت، جنس، نژاد، وضع مالیوی میباشد. هر کسی که در تاجیکستان زندگانی میکند در اساس قانون فعالیت خود را پیش میبرد
ҳамин арзишҳои муқаддасе ки имрӯз ҷой дорад ба онҳо эътиқод дораду баҳри ҳимояи онҳо фаъолияти худро равона кардааст, ӯ ватандӯст аст, ваҳдатсаро аст ва нигоҳдорандаи сулҳу субот. дар асоси талабот ё меъёрҳои санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзу таҳкими оромию амният ва сулҳу ваҳдат то чӣ андоза вазифадор шудаанд? мувофиқи моддаи 43 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шахс аст ва ин вазифа дорои зервазифаҳо мебошад. аввалан риоя кардани қонунгузории кишвар, яъне дар асоси меъёрҳои конститутсия ва қонунҳо амал намудан аст. баъдан дар ҳолати ба вуҷуд омадани хатар ба сулҳу субот, амнияти давлат, дар якҷоягӣ бо мақомоти давлатӣ мубориза бар ин хатарҳо намудан аст. аз ҷумла вокуниш нишон додан вақте ки ба олимон дахл дошта бошад, ба сохторҳои алоҳидаи мақомоти давлатӣ дахл дошта бошад. ва сеюм, огоҳ намудан ё ки аз содир шудани ҷиноятҳо ба зидди асосҳои сохтори конститутсионӣ ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намудан аст. дар баробари ин дар ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи амният ҷой дорад ва дар он ҷо муқаррар мекунад ки ӯҳдадории ҳар як шаҳрванд, ташкилот, мақомоти давлатӣ барои нигоҳ доштани амнияти давлатӣ бевосита иҷроиши як қатор амалҳо аст. пеш аз ҳама иҷрои ӯҳдадорӣ ҷиҳати хабар додан ба хатару таҳдидҳое ки нисбат ба асосҳои сохтори конститутсионӣ ҷой дорад. дуюм, ҳамкорӣ намудан ба мақомоти давлатӣ барои саривақт ошкор кардани ин гуна ҷиноятҳо. ва сеюм, фаъол будан ҳамчун аъзои ҷамъиятӣ дар вокуниши ҳама гуна маълумоте ки онҳо бар зидди амнияти давлат равона шудаанд ё онҳо хислатҳои гумроҳкунанда мебошанд. дар ҷаҳони муосир, дар ҷаҳони пуртазод, кадом хатарҳо ба оромию амният ва сулҳу ваҳдати миллӣ таҳдидҳо эҷод мекунанд? технологияҳои иттилоотӣ ва равнади рақамикунонӣ бо суръат идома дорад ва агар пеш аз ҳама дар давраҳои гузашта иттилоотро ҳамчун як яроқ истифода мебурданд бо воситаи навиштани мақолаҳо ё китобҳо ё паҳн намудани шиорҳо, ҳозир ҳамин раванд бо суръат пеш меравад. яъне ки барои паҳн намудани ақидаҳои ифротӣ ё идеологие ки зидди миллӣ дорад, бениҳоят аз технологияи рақамӣ, аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода бурда истоданд. ва албатта дар ин самт бубинед ки Тоҷикистон ҳам кӯшиш дорад ки бо як иқдомҳои наҷиб рақамикунонии тамоми соҳаҳои ҳаёти инсонро бо суръат идома диҳад ва мо кӯшиш дорем ки ҳатто барои таъмини амнияти кишвар, барои таъмини рушди босуръати кишвар аз зеҳни сунъӣ ҳам истифода барем. кибер хатарҳо мегӯянд ки ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯянд расонидани зарар бо воситаи паҳн намудани шиорҳои зидди миллӣ, шиорҳое ки ба шаъну шарафи инсон иснод меоранд, инҳо ҳама технологияи навтарин ҳастанд ва ягона роҳи муқовимат ба ин гуна таҳдидҳо ин албатта муттаҳид будан дар атрофи давлат мебошад ва мо давом кор кардан барои рушди ҳамаи соҳаҳои кишвар хоҷагии халқ мебошад ва Тоҷикистон тавонист як иқтисоди дар сатҳи ҷаҳон рақобатпазири миллиро ташкил диҳад ба хотири он ки вобастагии миллат, вобастагии иқтисоди Тоҷикистон аз хориҷа камтар карда шавад. бо суръат иқтисоди худро саноатӣ мекунем. ба хотири чӣ? ба хотири он ки рақобатпазир бошем ва барои он ки рақобатпазир бошем, барои он ки ваҳдати миллӣ боз ҳам мустаҳкамтар гардад, барномаҳои баровардани Тоҷикистон бонбасти коммуникасионӣ карда шуд. роҳҳои масирҳои хеле зиёде ташкил намуданд ки бо воситаи ин ҳам интиқоли мол сурат мегирад. рафту омади мардуми минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон хеле зиёд шуд ба воситаи амн раҳҳое ки сохта шуданд, бо воситаи он нақбҳое ки сохта шуданд. бубинед ҳам интиқоли мол, ҳам мубодилаи фарҳанг, ҳам рафтума одамҳо зиёд шуданд ва ин як ҳиссиёт, як эҳсоси ҳамдилию ҳамфикрию ҳамватаниро дар мардум зиёд мекунад. ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама ин як унсурист ки дар мағзи мо, дар зеҳни мо ҷойгир шудааст. вақте ки мо ҳамфикр ҳастем, насли мо ҳамфикр аст, баъд аз мо насли ҷавонон мебиёд, ҳамин гуна мо пайвандгари наслҳо ҳам мешавем ва дуввум ҳамин идея ё ки ҳамин худи ақидаи ваҳдати миллиро боз ҳам зиёдтар паҳн мекунем. яъне ки аллакай ба таври ирсӣ
در خاطره ما در ذهن ما نصب می شود و باید که ادامه یابد. همه وقت هوشیار باشیم. هر یک خطری که هم لفظی می شود هم با واسطه شبکه اجتماعی باشد ما باید با آن جواب گردانیم. ما نباید که انتظار شویم که کس یک ساختار میکند. وقتی که یک علیم در جای خود در مکان خود در میز کاری خود میبیند که بر ضد منفعت‌های ملی تاجیکستان برآمد میکنند یا ارزش‌های ما را از خود میکنند یا با فرهنگ ما میخوان توجه کنند و اون دستاوردهای فرهنگی ما را از خود کنند، ما باید اعتراض کنیم. نه ترسونه، این مال ما است. با واسطه یونسکو تمامی اون دستاوردهایی که ما داریم اونها با فهرست یگانه دستاورد غیر مادی و شاید وارد کرده شدند. در عرصه جهانی در سیاست مناسبت‌های بین‌المللی تشبس‌های پیشنهاد کرده شدند که امروز ملت‌های گوناگون در جهان اون را پیروی کرده استودند. چاره‌بینی کانون شد اوید به حفظ پیره‌ها، یک چاره‌بینی دیگری کانون شد در خود سازمان ملل متحد بر روزی بخشیده بر روزی بین‌المللی فوتبال. این نشانه علامت اتحاد متحدی ما است که ما امروز با تمام آن افکار و تمام آن عقیده‌های فلسفی سیاسی جناب علی پیشوای ملت محترم رحمان کلی ملت هم فکر است و از پی اجرا کردن رسیدن به همون چیز رفتن. جناب علی ما راهنمای ما هستند نه تنها برای ما، برای ملت‌های دیگر و برای جهان هم. ببینید که حتی در همین تشبس نوی که در ساله علمی بخشناسی شدگی است جناب علی همچون تشبسکار همچون یک سروری که در حل مسئله گلوبالی جهان پیشتر می‌برند دعوت شدند و آغاز کردند به همون چیز. یعنی که این همه نتیجه علم وحدت ملی در داخل کشور است. وقتی که در داخل کشور ما اتحاد داریم، متحد هستیم، سرجم هستیم، ما در دل خواست هم با موفقیت نائل میگشتیم. تهدید و خطرها با وحدت ملی دولت و خصوص دولت ملی زیاد هستند. این تهدید و خطرهای تروریستی هستند، افراطگرایی هستند و تندگرایی هستند. در شرایطی که از اینترنت استفاده می شود، در شرایط پنجشنبه اطلاعات در شکل‌های الکترونی سرحد نیست که امروز میدان مبارزه میدان همین یک زمین کشور تنها نیست بلکه تفکر انسان ها است. همین در تفکر کسی غالب آمد ایده همین رویه، ایده همین ملت، ایده همین دولت غالب می شود. چی باید کرد که در دامیان همون گروه های اکستریمیستی و تروریستی نفتی تو با کدام راه میتوان با آنها در همین شبکه‌های اجتماعی مبارزه بود؟ دانشمند کردن شاگردان. وقتی که تفکر پر از دانش‌های حاضر زمان است، وقتی که تفکر موقع وطن دوستانه دارد، اونجا دیگر عقیده‌های تروریستی افراطی جای نمی‌یابند. برای آنها جای نیست، چون که این علاقه این شخصیتی هست که وطن دوست است. فرق می‌کند تروریست از افراطگرا یا از تندگرا یا از وطن دوست یا از یک مردی که جان فدای وطن است. برای همین دویم وقتی که پیشوای ملت میگوید که هوشیاری سیاسی را از دست ندهید، چی را در نظر دارد؟ در نظر دارد دانش داشتن، تفکری الهیده تنقیدی داشتن، تحلیل کرده توانستن همه حادثه‌هایی که هر روز این چقدر حادثه ها تحول می‌یابند، دگرگون میشوند و حادثه های نو پیدا میشوند. همه اینا تحلیل کرده توانستن هنری هر کس نیست. این آدمی دانشمند میتواند، آدمی که یک خرد تحلیلگر دارد از عهده‌اش برآمده میتواند. یعنی هم دانش داشتن در کار، هم وطن دوست بودن در کار، هم موقع فعال شهروندی داشتن در کار و هم با همون شناسنامه جمهوری تاجیکستان افتخار کردن در کار است. یعنی با شهروندی جمهوری تاجیکستان ما باید افتخار داشته باشیم. یک پهلوی افتخار ملی همین شهروندی است. اگر شهروندی فعال باشیم ما ملتمون را دوست می‌داریم، ما فرهنگمون را دوست می‌داریم، ما وطنمون را دوست می‌داریم و برای این وطن ما مهنت ثمرناک می‌کنیم، صافدلانه می‌کنیم و بی‌منت مهنت می‌کنیم، چون که برای خودمون می‌کنیم. عامل‌های اساسی که می‌تواند صلح و ثبات، وحدت ملی و امنیت را در تاجیکستان باز هم مستحکم‌تر گرداند کدام‌هایند؟ از همه مهم رشد اقتصادیات است. وقتی که اقتصادیات رشد میکند امکانیت‌های مالیوی و پولی و اینا زیاد میشوند برای تشکیل نمودن هر گونه چاره‌بینی‌هایی که باعث پیشگیری از همین تهدید و خطرها میگردند. یعنی اول پیشرفت یا رشد اقتصادی مملکت، هدف چهارم مملکت ما صنعت اکنومی با سرعت مملکت است که این بهوده نیست، انا همین چیز هست و همین چیز نگرانده شده است. وقتی که
соҳаҳои гуногуни саноат, бахусус саноати сабук, саноати коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, масалан саноати бофандагӣ, баъзе корхонаҳои саноати кӯҳкорӣ, инҳо вақте ки фаъол мешаванд, пеш аз ҳама ҷойи корӣ пайдо мешавад. ин имконияти иқтисодӣ аст ку аз самараи пешрафти иқтисод аст ку ҷойи корӣ ки бисёр шуд, одамони зиёде ба кор таъмин мешаванд ва оилаи худа таъмин карда метавонанд. пешрафти фарҳангӣ, фарҳанг пеш аз ҳама ин оину урфу одату гузаштаи таърихи миллат, ҳамаи инҳо дар ҳамин мафҳуми фарҳанг ба ҳам меоянд. дар якҷоягӣ бисёр як такягоҳи муҳиме ҳастанд ки барои пешрафти ҷомеа мусоидат карда метавонанд. дигар масъала ин рушди сиёсии институтҳои гуногуни ҷомеа ҳастанд. вақте ки барои институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва барои институтҳои давлатӣ мақсад як аст, пешрафт ва рушди миллату давлат аст, ин гуна давлат албатта ба рушд, рӯ ба рушд аст. ин гуна давлат муваффақ мешавад. чӣ ваҳдат, чӣ истиқлолият, чӣ ватандӯстӣ, ҳамаи инҳо назар ҳастанд, андеша ҳастанд. ва ин назар андешаро дар тафаккур ҷо кардан бисёр чизи муҳим аст. пояи ҳамин ваҳдати миллиро мустаҳкам мекунад. бисёр муҳим аст нақши омӯзгорон, ҳамаи сатҳ, то аз мактабҳои миёна то мактабҳои олӣ. нақши омӯзгор, нақши устод бисёр муҳим аст. устод намуна аст. ҳамин устод чӣ гунае бошад, шогирд намунаи ҳамон мешавад. чида мегирад, чизҳои беҳтарини устода. яке аз омилҳои асосӣ ки барои рушди давлатдории миллӣ ва таҳкими ваҳдати миллӣ орда мерасонад, ин диққати асосӣ додан ба ташаккули сармояи инсонӣ аст. ҳам дар паёмҳои ҷаноби олии пешвои миллат муҳтарами раҳмон ва дигар барномаҳое ки давлатӣ ки пешбинӣ мешаванд барои рушди тоҷикистон, ҳатман омили сармояи инсонӣ ба назар гирифта мешавад. ба ҳамин сифати ташаккули сармояи инсонӣ дар тоҷикистон бештар диққат диҳем ва ин кор карда шуда истодааст. бубинед ки ҳам донишгоҳҳо ва ҳам мактабҳои замонавӣ сохта мешаванд. озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки аз ҷониби президенти кишвар вобаста ба омӯзиши илмҳои дақиқ, вобаста ба омӯзиши таърихи тоҷикистон, вобаста ба аз худ намудани асарҳои адабии тоҷикистон, инҳо ба як чиз равона шуданд, ба ташаккули шахси ёки ҷавоне ки вай сифатан барои ҳаёт, барои ба ҷомеаи тоҷик ворид шудан аллакай омода аст. дар фазои маҷозӣ ҳам бояд ҳарчи бештар иттилоот дар бораи тоҷикистон, дар бораи дастовардҳои тоҷикистон, иттилооти тарбиякунанда, иттилооте ки шахсро рӯҳбаланд мекунад барои коркард, барои қаҳрамонӣ, барои як саҳм гузоштан бояд ҳарчи зиёд бошад. ва насли имрӯза, насли мо ҷавонон, бисёр ҷавонони болаёбқадр доранд, онҳо шавқ доранд, онҳо масалан технологияи рақамию зеҳни сурат тез ҳамон технология аз худ мекунанд. нерӯи онҳо ба ҳамон чи бояд равона шавад. давлат ҳама шароиту мусоид кардааст, барномаҳо қабул шуданд, фақат як чи талаб карда мешавад ки рисолати худро иҷро кунед. муқовимат ба кулли таҳдидҳо шаҳрванди қонунриоякунанда будани инсонро талаб мекунад. ҳар нафаре ки масъулиятшинос бошад, қонунгузориро аз худ мекунад, дар асоси он амал мекунад. дуюм, ҳар нафаре ки шукрона гӯяд, аз гузаштаи худ ёд меорад. пас унзури шукронагӣ дар вуҷуди инсон, инсонро масъулиятшинос, инсонро ватандӯст, инсонро муқобил бар зидди ҳама гуна таҳдидҳо карда метавонад. аз ҳамин вазъи ногувори кишварҳои ноором шаҳрвандони мо чӣ гуна панд гиранд? дар дунё 250 давлат имрӯз вуҷуд дорад. аз ҳамин 250 давлат ҳудуди 200 давлаташ аъзои созмони милали муттаҳид аст ва 50 давлати дигар ба талаботҳои созмони милали муттаҳид мувофиқ нест, барои ҳамин аъзо нестанд, қабулашон накарданд. ва имрӯз дар дунё зиёда аз 50 нуқтаҳои даргир вуҷуд доранд. дар ҳамин вазъият аз тарафи ташкилотҳои умурии байналмилалӣ масъалаи сулҳу амният омӯхта шуданд. ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори давлатҳои амни дунё ҷой гирифт. аз рӯи назари ҳамин санҷиш, масалан ҳамн гелапи амрикои ҳамин ташкилот 300 та халқиятҳои дигаре ҳастанд имрӯз дар дунё ки дар талоши сохтани давлати соҳиби истиқлоли худашон ҳастанд, вале ба онҳо ҳеҷ кас имконият намедиҳад. мо тоҷикон бояд ҳамин шукрона кунем ки
мо давлати соҳиби истиқлоли мустақили худамона дорем. Ин боиси ифтихор ҳаст, боиси масъулият ҳаст ва боиси шукргузорӣ ҳаст. Давлате ки мо имрӯз дар он зиндагӣ ба сар мебарем, ин мерос аз гузаштагони мо ҳаст. миллат меросаш давлат аст. барои ҳамин вақте ки гузаштагон ба мо ин сарзамина ба мерос гузоштану баъд дар натиҷаи муборизаҳои шадид мо бо роҳбарии фарзанди фарзонаи миллат Эмомали Раҳмон соҳиби давлати соҳиби истиқлол шудем, ин ҳамто муфт ба даст наомад. қадри ин истиқлолият, қадри ин ваҳдат ба қимати ҷони фарзандони миллат баробар аст. аз ин рӯ бояд мо шукр кунем ки дар қатори дигар давлатҳои созмони милали муттаҳид субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ ҳастем. эътироф шудаем дар ҷомаи ҷаҳонӣ ва на танҳо эътироф шудаем, балки бо шарофати пешвои миллат ва ташаббусҳои он кас ҳамчун як давлати ташаббусгари дунё эътироф шудаем дар доираи созмони милали муттаҳид. ана чӣ хеле ки ба наздикӣ дар шаҳри Ниццаи Фаронса президенти муҳтарам ҳангоми суханрониаш дар ҳамун конфронси сатҳи баланди оид ба уқёнусҳо қайд карданд. танҳо аз бо ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон созмони милали муттаҳид 14 қабнома қабул кардагӣ аст. 1 2 10 не 14 қабнома қабул кардагӣ аст ва на ҳар як давлат чунин нишондиҳанда дар арсаи байналмилалӣ дорад. ин як чиз аст. чизи дигар он аст ки ҳамин субот, ҳамин тинҷиву осоиш, ҳамин сулҳ, ҳамин ваҳдат арзиш аст, муқаддасот аст барои мо. ин субота, ин осоишгарира, ин сулҳу ваҳдата мо бояд тоҷи сар кунем, ҳимоя кунем, таҳким бахшем ва барои пойдориаш самаранок меҳнат кунем. барои иштирок ва суҳбат ба шумо изҳори миннатдорӣ баён мекунем. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки вобаста ба арзиши муқаддас сулҳу ваҳдат суҳбате доштем бо масъулини институти омӯзиши масъалаҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон Рустам Ҳайдарзода, Дониёр Сангинзода ва Зубайдулло Давлатов. сулҳу ваҳдат арзишҳои ҳаётан муҳим дар ҳаёти ҳар як инсон дар замони муосир ба ҳисоб меравад. ин арзиши муқаддас заминаи рушду пешрафтҳо, таъмини зиндагии шоиста ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ унвон мешаванд. дар ҳамин ҷо барномаи дар мавзӯи рӯз ба охир мерасад. саломат бимонед.